grade, sada pjesmu pišem tebi. Podgorice moja mila, mijenjao te nikad ne bi. Na obali tvojih rijeka, morače i ribnice, tamo srce kuca jače, tu mi sunce umiva lice. Na tebe sam ponosan grade, te ljepote nigdje nema. Ti ćeš uvijek centar svijeta, ljubavi za sva vremena. Na tebe sam ponosan grade, te ljepote nigdje nema. Ti ćeš uvijek centar svijeta, ljubavi za sva vremena. Te ljepote nigdje nema, bit ćeš uvijek centar svijeta, ljubavi za sva vremena. Na tebe sam ponosan grade, te ljepote nigdje nema, bit ćeš uvijek centar svijeta, ljubavi za sva vremena. Vidi se da se nismo dogovarali. Neka, ovo je lijep uvod i neobičan, a i posveta gradu koji, ja sam sigurna, svi volimo uz sve te nedostatke koje svaki veći valjda grad ima, ali pričali smo i prošlog puta, evo ja ni dobro jutro, ali nema veze. Toliko volimo Podgoricu da zaboravimo i neku elementarnu stvar, da kažemo dobro jutro grade. Dobro jutro grade. Dobro jutro Podgoričani i svi ostali u Crnoj Gori i dobro mi došli ovi sjajni momci. Hvala. Kako da kažem? Evo kažem tri momka i čovjek. Izdvajamo ga mi u nas, tako da... Tako, čovjek i po može. Dakle, familija Nedeljković, jedan njen dio, da se razumijemo, ovaj muški, dakle, Peđa, Nemanja, Nenad i Nikola. Dobro mi došli. Bolje te našli i hvala ti na pozivu, uvijek se osjećamo kao kući kod tebe. Je li vam ljepše ovako na ove fotografije? Jes. Baš jes. Ima neka na čačkalicu nešto. Mada ja, kad smo s tobom, nama je lijepo, kako god. Završena je emisija. Ovo je kao da smo došli kod tebe kući. Tako je. Okle, znaš kad niste bili kod mene? A nema veze, pa kao da smo došli kod tebe kući. Da mi ne znamo. Tamo je bilo na čačkalicu. Peđa, koliko smo stari, možda smo se čuti, dobro si nos zaboravili. Vino ste nazvali. Alzheimer kuca. Kako ste, momci? Dobro. Super. Dobro, momački, naravno. Može drugačije. Naravno. Jeste. Što sve gledaš u mene kad pominješ momke? Evo tu su momci, ja sam dobro i... Mi idete pod mladim. A to je ti prija više društvo momaka i njegovog društva nego naših ovih. Pa trenutno prija, moram ti reći. Mislim da se ne lažemo, zato što prvo što oni imaju jednu finu, zdravu šalu, imaju dobre fore. Ja inače volim strašno humor i prije mi ljudi koji imaju dobar humor, ljudi koji ne razumiju humor, nešto ne mogu sa njim. Tako da, eto, prija mi omladina. Ko drži najveću pažnju od vas četvorice ovako kad sjedite negdje sad i pričate nešto? Boga mi A svako ima zaslugu. Ima, ali ja isto mislim da je najmlađi tu. Glavni da prednjači. Ja neću ništa da pričam, nek se oni izjasne. A što znam, svako pomalo doprinese toj nekoj zdravoj šali i uvijek je neka pozitiva, tako da... Dobro, reći normalnim jezikom, ko ima najbolje fore? Ti, a ja, brate, to nema što. Ja, brate, eto da se... Ali se stvarno dopunjavamo dobro. Tako je, tu... Fora na foru, tu ide, tako da... Ali isto ja najbolje fore. Svi se dopunjavamo, ali ipak je Nenad taj koji drži. Evo, dobro je Nenad, Nikola, Nemanja. A, moga si malo ova imena... A dobro, vidi, koga god prozoveš, neko će se javiti, tako da ne možeš promašiti. Dok smo rekli na početku NN osobe, tako. A vidi. Da ti kažem, ja često kad sretnem recimo nekog
prijatelja ili nekoga iz škole kojega dugo nisam vidjela, znam da ima djecu ili dijete, ali ne znam kojega pola i onda kažem kako je malo. Kako je malo? A šta ćeš, ne možeš drugačije. E, to je podgorička fora, to je to. Tako je. Prava. I vas da si dobar. Tako je. Evo kad ste bili prošli put, pričali smo o dosta stvari, pričali smo o odnosima, o saradnji, o podršci, o muzičkoj sceni, o našem gradu, Podgorici ili Titogradu, kako god, nekad i sad i vjerovatno da ćemo se u nekom dilu možda i ponoviti i danas, ali Ne mari. ono što mi prvo nekako pada na pamet jeste kad vas čovjek ovako vidi i čuje, vidi se odmah ta sloga i ta kompaktnost, ali s druge strane to su 4 jake ličnosti. Sigurna sam sa svojim mišljenjima, stavovima, razmišljanjima. Kako se recimo prevazilaze i profesionalne, a i neke privatne situacije kada se mora doći do nekog rješenja, ali su stavovi, ajde da kažem, različiti. Da, ali dobro, evo mogu ja... Evo, reče on. Mogu te prekidamo, pa ne znam. Mogu ja vesti, jer ću zaboraviti. Šalim se. Možda se stvarno ovo što ti kažeš ponavljamo i to, ali stvarno jedno veliko bogatstvo i kako to prevazelazimo je zato što smo familije. To na kraju uvijek ispliva i to je na kraju ono što je... Neka se familije više poperčina. Ima i toga, ali to na kraju stvarno dođe na vidjelo i to presudi, tako da naravno svako ima... Ali ko povuče recimo ručnu? Ako kaže ono bude istrajan, nećemo kada dobro, ajde u pravo. Ja znam ko ne povuče. A dobro, ima... Mi stvarno nađemo kompromis za sve. To je sve stvar dogovora. Mislim, svako prosto to što ste upravo rekli da različita mišljenja poklapaju se, ali... Znači nije tata taj koji prosječe, jel? Pa nisam, stvarno nisam. Nije. U suštini trebali su i oni malo da odstažiraju u ovome poslu kako bi ih ja imao neko povjerenje, zapravo ne neko, nego upravo povjerenje da će da imaju dobru percepciju posla, dobru percepciju što treba, kako i treba. Oni su to brzo usvojili i ja i tekako poštujem njihova mišljenja, jer ja naravno iz ovih mojih cipela, oni nisu bili u moje, ja u njihove jesam, imam osjećaj da naravno ne znam sve, ali znam dosta tajne toga posla i svega i nekako mislim da uvijek dajem tu neku pravu liniju. Međutim, kako se stvarno vrijeme promijenilo, njihova generacija sad izlazi, njihova generacija drži lokale, pravi proslave, pravi svašta nešto. Možda sam i ja malo... Naravno. I onda tako volim, obzirom da im vjerujem, volim da i oni iznesu svoje mišljenje i kod nas je nekako glasamo. Ako je 2-2, tu smo već u problemu, mada uvijek imamo jednoga koji prevagne gdje treba ili gdje ne treba, tako da ide to nama nekako lagano. A privatno? Pa to sam ja htio da se nadovežujem i privatno. A privatno ti ista priča. A privatno, životno. Mi se ne gledamo privatno. Tako nam je najlakše. Da si lijepo rekli da svi imamo različite, što je normalno, da svi imamo različite mišljenje, karaktere i to. Mislim, ja evo moram da kažem da prije svega porodice kao porodicu, tu uključujem naravno i majku, i sestru, i cijelu našu porodicu i zajednicu, pa čak mogu reći i dalju porodicu gdje smo rasli i ja kao dijete pamtim stvarno harmoniju u jednoj prelijepoj atmosferi gdje se uvijek sve dogovorom rešavalo, barem mi djeca što znamo dobro, možda je to i drugačije bilo, ali mi kao djeca znamo da se to uvijek rešavalo lijepo, dogovorom, smireno, da kažem sa osmijehom. Lijepo ste rekao, možda to mi kao djeca nismo ni znali. Pa upravo o tome pričam. Tako da mislim i da taj uticaj naravno da je od nas stvorio takve ličnosti i da smo bliži i da se držimo kao braća. I da se sve dogovorom rešava. I da se dogovaramo. Ali stvarno u današnje vrijeme zapravo uvijek je to bilo. Vas da je bila priča, ako ćeš neki posao da radiš, ni sa najrođenijim nemoj da ga radiš. I nekako stalno mi je to nešto stojalo u glavu. Da smo mi pogriješili. Mi smo pogriješili odmah u startu. Krivo mi je samo jedna stvar, što smo svi u istoj branši. Što ja kažem, može li doći do nekog problema u našoj branši? Korona. Da ostanemo bez posla. Korona. Naravno, eto čak i ta korona kad je bila, muzika nije radila, znači svi bi četvorica bili bez posla. Tako da bih ja volio, a oni rade stvarno na tome da imaju još nešto da rade pored muzike. Tako da, eto, ima tu i dobrih i prednosti i loših stvari. Tako je.
Tako je. Prošli put kad ste bili, ja sam bila iznenađena jer stvarno nisam znala da postoji i sestra. I u to vrijeme se i porodila, je li tako? Bilo je nešto par dana, tako da tad nismo pričali o njoj, ali ćemo svakako sad u stvari o toj ženskoj energiji familije koja je, vjerujem, i ključna i jako važna, počev od majke. Ali prije toga, kad pričamo o Balkanu i tome koliko su se neke stvari promijenile, jesu, srećom i za žene i za muškarce, ali čini mi se da dosta toga nekako tapka u smislu vaspitanja sinova. Kako si ti vaspitavao svoje sinove, a onda će oni da odgovore kakav je njihov zapravo osjećaj kad je u pitanju pokazivanje emocija? Nego jesi iz one generacije gdje je govoreno muškarac ne smije da plače, muškarac mora uvijek da je jak, čvrst, da ne pokaže on, što je potpuni nonsens, bi rekli po starocrnogorskom. Kakav si ti bio u tom smislu? Da te čujem. U suštini, u suštini jesam, podizao sam stvarno tako kao i većina, kako si ti to lijepo objasnila. Ja sam, kad su se oni rodili, zapravo, njihovo odrastanje, ja mogu slobodno da kažem da sam preskočio, jer sam ja tada dosta radio, tako da svu zaslugu, stvarno većinu zasluge ima majke. Jer tad se radilo svaku noć, tad se išlo na primorje, se sviralo po pola godine, tako da sam jedan period preskočio, što se vjerojatno odražava sad u ove neke starije godine i čini mi se da smo se mi nekako, bukvalno da sam ih, ne mogu da kažem upoznao sam ih skoro, i da ste vi familije, nešto tako kad vas pogledam sa strane. Dobro, časti. Ali smo se nekako zbližili baš kako treba, obzirom, kažem, da su sve te godine prošle i to. A što se tiče, ne znam, nekog odnosa prema njima, osjećanja, mislim, bolje će oni to da kažu. Ja jesam, da se vratim na onaj prvi dio što si rekla, ja jesam za ravnopravnost, da budu i muškarci i žene zastupljene, svako ima pravo kako i da zapjeva, tako i da zaplače, mislim, ništa nije strašno, ništa nije pokazati emociju, pokazati ljubav. Mislim, ne znam gdje je to zapisano da muško može, žensko ne može ili obrnuto. Tako da, eto, jedan sam dio preskočio, ali nadam se da sam nadoknadio. Koliko se tvoja percepcija toga šta znači biti muško promijenila danas u odnosu na to kako si vaspitavan? Pa, kod mene se recimo nije promijenila. To moram da kažem iz prostog razloga što i dalje je muškarac taj neki koji treba da doprinese porodici i zajednici porodice, da kažem, koji treba da se trudi da stvori krov nad glavom, da žene su i tekako u današnje vrijeme ravnopravne. Recimo, imam dosta mojih drugarica koji su mnogo aktivnije i bolje nego, naravno. Tako da i to nije neko pravilo. Ja sam i dalje još uvijek taj neki stari kov, tako da ja i dalje nekako volio bi ta strana ostane u nekom segmentu da ostane takva. Tako je. Sada pitam vas trojicu. Evo, on je rekao da nije nešto baš provodio vrijeme puno sa vama dok ste bili mali, ali sjećate li se da li je bilo momenata kad dođe tata pa vas zagrli pa kaže volite tata ili mogu li ja prvi, molim vas. On je najstariji, nešto se sjeća što sam ja zaboravio 100%. Ja se sjećam kada dijete i to mi je stvarno, ali baš kao mali, i to mi je ostalo u pamćenju to za cijeli život što se tiče oca. Između ostalog i naravno drugi, ali to. Kad ja zaspem kao dijete, prvi ulazak očev sa posle, onaj ulazi u sobu, prvo se izgrli sa mnom, poljubi me i to sve kroz san. Plač slobodno. Kroz san, to sve kroz san, ja se stvarno toga sjećam. I izgrlimo se, izljubimo se. Izgrlimo se, izljubimo se i onda ujutro se ja probudim, njega nema. Tako je meni sad. Tako da mi je to stvarno ostalo u sjećanju. Baš kao lijepo, kao djetinjstvo lijepog sjećanja. To mi je jedna od... Nema nikakve zablude u tome jer stvarno to smo čitav život osjećali tu neku ljubav, tu neku emociju. Nema ako nije tu, mi znamo da je uvijek tu. To stvarno nikad nismo ostali zapostavljeni. Isto tako, izvini, Niđu, molim te, mene je simpatično to, uvijek je bilo. Mada ja smatram da je to kod i starijih generacija bilo, kad pitam nešto o majku, znaš,
I onda ono, pitaj oca. Onda odeš kod tate, tata mogu li? Pitaj majku. I tako u nedogled, ne znam li ja jesam li pošajen sam došao nekoga da pitam. Pa ja mislim da smo, mogu reći, mi srećni što smo stvorili takav neki odnos sa roditeljima, što imamo slobodu prema njima i što pričamo o svemu. Bukvalno nema, možemo da se tvrdi, nema problema koji se ne može riješiti, samo da se priča na glas. Tako je. I tako da mislim da to je neka sreća kod nas, što smo baš slobodni prema njima, bez dlake na jezik što se kaže. Znači, baš možemo o svemu da pričamo. A u suštini za mene jeste to neki, da kažem, recept vaspitanja. Da li uopšte postoji neki recept vaspitanja, ne znam, ali nekako taj razgovor sa njima, uvijek smo govorili, nema nerešivog problema. Pa iako je najteži, najgori problem, nekako ćemo ga riješiti. Makar ga ne riješili, dogovorili smo se da se ne može riješiti. I nekako kroz te razgovore mi stvarno nemamo tajne između nas. Razgovaramo o svemu, pogotovo sad kad smo u poslu još zajedno, znači to je sve puta 10, tako da ne vidim što bi to bilo nešto što ne možemo da kažemo jedno drugome. Kome će da kaže on, ako ima neki problem, ako neće meni ili bratu. Tako da mislim, to je tako. Tako je. Nema bližeg. Posle svirke se prvo sjede da se analizira svirka što je bilo, kako je bilo. Ali mi niste odgovorili da li muškarac može da pusti suzu, a da ne ispadne, da ne kažem što. Vješto ni to preskažem. Ja mislim da može. Ja plačem redovno. Ja izreda znam da dođem kući i da se isplačem. Šalim se naravno, ali... A može, zašto da ne, zavisi. Svi smo od krvi i mesa, što kažu. Ja sam, na primjer, evo to i moji znaju sigurno, ja sam neko ko je strašno emotivan, ja sam emotivac. Baš je. Dakle, ja ovako, na primjer, ja sam ovan u horoskopu. I ovako sad, to je sve... Kada je Gogić tu, on bi to. I ja sam i tvrdoglav i negdje sam i rekao, ja sam neko koji od djetinjstva i od škole, ja nisam neko ko sad trpi neke autoritete i to, takav sam jednostavno. Ali druga strana, meni u sebe, takav sam emotivac da je to nevjerovatno. Tako da, eto, ja mogu da kažem, ja se i toga stvarno ne stidim, ja lako i zaplačem. Zašto bi se stidio, pa... Tako da, ne smatram da sam manje muškarac ako puštim. Recimo, eto kad smo se takli horoskopskih znakova, i Nemanja i Nenad su ovno. Tako je, da. Za Škorpije, to ja sam Škorpije i tekako zna da me rasplače dobar film, tekako zna da me rasplače dobra muzika. Eto, koliko se god godina bavim sa muzikom i nekako živim tu muziku i još uvijek me ta muzika tako pokreće, podigne me, spusti me, rasplače me, tako da, eto, mislim, muškarci da budu emotivni, da, veliko da. Zašto da ne? Ja mislim čak i iz iskustva, a i smatram to da su muškarci čak i emotivniji od žena. Ali samo to vješto kriju, tako su naučeni, naročito mi na ovom podneblju. Sad, pošto ste vi mladi, imate društvo, drugare koji su oženjeni, koji su roditelji, jako su se promijenili crnogorski muškarci po tom pitanju, što je sjajno. Dakle, ja se ne sjećam u moje pero da smo mogli vidjeti oca koji gura kolica i daj Bože da širi veš ili tako nešto. To je sramota za vijek i vjekova. To je kod mladih momaka potpuno normalno. Koliko smatrate da je to zapravo nešto što ne da je bilo neophodno, nego je trebalo da se dešava i u njihovo vrijeme? Evo veliki pozdrav za našeg Zeta koji je najbolji čovjek na svijet, čini mi se, i naša sestra je tako našla jednog dobrog čovjeka koji je oko nje tako pažljiv i tako pravi čovjek, pravi muškarac. Eto. Ja ću samo toliko reći. Svaka ti čast i lijepo što se sjeti toga. Pravi pravcati za nju. Ali ljudi treba da budu iskreni u tom smislu. Sad recimo neko bi rekao si za svoga zeta jer je u pitanju tvoja sestra. A onda recimo da vidiš svoga brata, ne kažem da je, nego recimo da je on prema svojoj ženi tako malo smanji. Stvarno nema potrebe za to. Nije stvarno treba, mislim, ja sam za to, zašto da ne, da se ne pomogne u kuću ili nešto. Nije sramota valani usisat, ni opeglat, ni raširit veš, ni ne znamo prati suđe. Ne moraš prati suđe, imaju da se kupi mašina za sve. Ne, ja to ručno volim. Ja volim to lično da pređem, što je sigurno. Ja nešto škuro, samo na... Koliko si ti pomagao svojoj?
Pa jesam, mogu da kažem, jesam. Nisam sad nešto stvarno... Danas podiže nije, ali oko kuće... Recimo, znao sam, ja sam recimo vozio svaku jutru u vrtić. Znao sam tada sviram do 5-6 sati ujutru. I ne spavaš do 7? Nema spavanje, da, u vrtići i to je to. Neka korist od svirke. Nadoknadim ja to preko dana, naravno, ali sam za to znao i po kući da uradim što šta, mislim. Tako je. Uopšte ne znam, mi smo stvarno... Moj otac, recimo, pamtim da nikad ništa nije majci pomagao. Znači, to se znalo... Pa mislim da, u to vrijeme da. Nisam sad ni ja odmah da se razumijemo nešto predsjedano, ali jesam, mogu da kažem, jesam. Ne vidim razliku između muških i ženskih poslova. Samo se završava. Naravno. Ali opet imamo svi vjerovatno taj, ne kao mi, nego kao eto, naše podneblje, kako da kažem. Dobro, zajednica, znaš kako, mene ne interesuje puno zajednica. Ako je meni nešto lijepo, ja ću tako da se ponašam. Ali imamo taj gen isto da je ostalo to starije, da kao naš žena mora. Da, u naše vrijeme recimo bilo... Mora biti muškarčina. Mi smo služili vojni rok, što je dobar. Zašto? Zato što vojsku nema, ne znam, neću i ne umijem. Naučili smo da moramo da budemo popeglani, naučili smo, zapravo naučili da se snalaziš sam u životu. Tako da mi nisu trebali ni otac ni majka, pa ni supruga, znači mogao sam sam kroz život. Samim tim i sve to sam što sam radio, mogao sam da doprinesem porodici. Tako da ta vojska imala i dobrih strana za te stvari. Porodica je nešto o čemu nekako svakodnevno se provuče kroz bilo koji razgovor i znamo svi da se o tome puno govori kako neki novi svjetski poredak želi da porodicu potpuno izbaci iz sistema, da se sve radi na to da se porodica, ona bazična, potpuno uništi. Ja mislim da to nije tačno, dok god ima ljudi koji razmišljaju trezveno. Sad, koliko se, ovo je negdje pitanje za vas trojicu, ta institucija braka promijenila? Mladi ljudi danas ulaze onako bez mnogo razmišljanja. Nesvjesno, da. Zaljube se, ajde, možemo, malo ćemo se poigrati, završit ćemo i ona. Okej, nije ni to loše, ali dođe dijete i tu je onda problem. Ja sam mlad za taj odgovor. Kako vi, pa dobro, ali razmišljaš na tu temu zapravo. Šta za vas znači brak i koliko ste spremni za tu priču? Evo, hajde, ko ću li, kako ću? Ajde ti, pošto ti si najstariji, jednako slabo pričaš. Ja prvo kao da kažem iz profesionalnog, mislim, zašto ne biti nekad i kritički, jer ne mora sve lijepo i sve cvjetaka, nije tako, jel? Evo, na primjer, u našem poslu, mi to često i komentarišemo, i u društvu i u familiji, toliko svadbi odradimo. Ja mislim da pola razvoda ima. To je realnost postala. Znam. To je realnost postala. Znam preko fotografa. Sad, naravno, ja ne ulazim, niti me zanima, niti bilo koga nas zašto, kako, jer to su veća, ali vjerovatno je to upravo što si ti rekla, ta brzopletost, ta zaljubljenost, ta na prvu, a onda tata zna jednu lijepu rečenu, ja sam to baš zapamtio od njega, on kaže lijepo jednu stvar da današnja omladina, pa ne mora biti ni omladina, nego i stari ljudi, ne umiju da se nose sa problemom, sa problemima. Aj sa problemom i možda, ali sa problemima ne. Kad je više problema... Prvi problem, to je kraj. Ja sam isto bio mlađi nego što sam sad normalno, pa sam isto imao taj iskustvo. Prvi problem, to je smak svijeta, to je kraj, to je rastajanje, pa opet sastajanje, sve to normalno, sve to, ali dok se te neke stvari ne prebrode i dok se te neke stvari ne shvate, ali opet mislim da nije to do druge osobe, ja mislim da je to do sebe. Treba raditi na sebi. Za sve postoje dvoje ljudi. Ali za sve treba dvoje. Jeste, ali upravo mislim da je to poenta da ne umiju da se nose s problemima, ne umiju da se nose oni čak ne umiju da se nose ni sa lijepim stvarima. Ja sam i to znao da vidim, da procijenim, da mjera u svemu, je li tako? Naravno, u suštini nismo svi isti i nisu ljudi svi isti, naravno. I ne treba. Što Nemanja ovo kaže, stvarno nekako današnja omladina stvarno ne umije da se nosi sa problemima. Mada ima tu jedna, ajde da kažem, sitna stvar koja je možda na kraju i krupna. Često čujem od roditelja, od nečih i tako, nemoj sine ti ništa da trpiš. Nisi ti rođen da bi trpio Marko, Janka, Janko, ovoga i tako. Tako da mislim da je možda i tu ima tu malo greške u samom startu i nekako
i ta djeca, ja ću ih nazvati djecom, zato što su djeca, naravno, čim hoću nešto ozbiljnije da uplove ili čim uplove, čim se pojavi neki problem, ja ne moram, nemam obavezu. Ima gdje da se vratim, naravno. Uvijek, svako ima gdje da se vrati, što se toga tiče. Ali je to nešto, čini mi se... A i nema, nažalost. Pa, slažem se, to isto. Eto, tih nekih par stvari, na kraju to stvarno ispadne neka krupna stvar. A onda, izvini, na kraju krajeva, pošto je i to bilo pitanje, čini mi se brak. Jeste institucije, jeste i sve, ali vidim da sve u današnje vrijeme ima i više ljudi koji uopšte nisu u braku, a žive zajedno. I imaju djecu čak i funkcionišu vrhunski. To je možda i jača povezano. Vrhunski, jer ima ljudi koji, znaš, brak, šta je brak? Ok, napravit ću svadbu, ok, onda šta su i te svadbe postali, mislim, evo, ja sad ono ispade priča, kritikujem to. Dosta su svadbi i biznis postali, i to moram da kažem. Naravno, čast izuzecima ima lijepi koji su. Tako da je sve nekako nešto, koliko je naopačke, naravno ima i lijepih stvari i tako dalje, ali evo, opet kažem, ima ljudi koji funkcionišu sjajno, nisu ni u braku, ni ništa, žive zajedno. Ja moram da te prekinem, izvini, molim. To rade, dvojica gledme. Joković, Samo ti kažem, ti sa se vapila, mi se nismo gledali jedno 5-6 dana da se ispričavamo kod tebe. Mi smo ovdje došli da se ispričavamo. Da se ispričavamo. Inače, dobro ste, jel? Dobro, iskočili malo. Ovo je bilo pitanje za njih. Šalim se. Ja sam samo htio da ga prekinem da bi neko rekao nešto drugo. Ajde, izvoli. Nema ništa, samo izvoli. Kako vas dvojica gledate uopšte na tu brak kao nešto što ne mora svakome da se desi, moramo i to da razgraničimo. Znači, ne mora svako da se oženi, da ima djecu, to je sve stvar izbora. Tako je. Ali negdje je želja. Ja mogu za kraj samo savjet jedan da dam, eto tako. Ja ništa ne bih dodao, sviđa mi se kako Nemanja razmišlja i iskreno slažem se sa svim tim što je rekao. Slažemo se svi iskreno, ali dosta toga to je vaspitanje bitno iz kuće što ide. Jer niko se ne postavlja isto u smislu neko je drugačije vaspitan. I neko nam je da se stvarno nosi s tim problemom, ali to sve ide iz kuće. I to roditelji uče djecu. Slažem se. Ima i toga, da. I to je stvarno... To je ona priča što je rekao kolega Peđa. Čekaj, Peđa. Da ljudi na prvi problem odmah se prepanu, kiksaju. Nije Peđa, to sam ja rekao, brat. Kad je meni to moj tajo priča. Ne, to je meni tata priča. Ja imam jedan savjet, nego sa tebe prekidam. Što ti je ovo? Imam savjet, recimo ja bih savjetovao omladinu, zašto ne bi prvo pokušali da žive zajedno. Tako je. Da, jedno je zabavljanje. Nešto ne mogu da se sjetim, da li je nekad postojao neki predbračni ugovor, nešto, mislim, smiješno. Postoje, tamo će ima para. Vjerovatno. Nema para, nema potrebe. Ali mislim da bi to bilo ispravno, zato što je mnogo drugačije kad izađu zajedno pa pođe svako na svoju adresu. Kad treba da provedu 24 sata zajedno, kako kažete vi normalni, 24/7, je li tako? Da, kad ide čarape, kad vide svašta nešto, isto je to malo drugačije. Tako da mislim da to da se živi zajedno koliko godinu, pola godine, nebitno je 5, apsolutno ne znači ništa taj. Treba taj probni. Ali mislim da je to mnogo ljepše. Ovo što je sad rekao Nikola, što je rekao Nikola, da sve potiče iz porodice, to je nešto što nismo mi izmislili, to je definitivno jedna elementarna stvar. Ali evo recimo vas trojica, kad ste bili mali, ja to mogu i da pričam iz svog iskustva, koliko je značajno za jedno dijete, svi roditelji se svađaju. Da se razumijemo. Ne, naravno da se daleko bilo biju i te stvari, svi se imaju čarke i svađaju. Boga mi ima i toga izgleda. Ima, ali kažem, svi se svađaju. Nema idealnog braka, idealnog odnosa. Jako je važno da to djeca ne osjete. Tako je. Ja uvijek kažem, evo, reći moja majka što iznosiš te stvari, ali prosto moram. Ja se sjećam da je recimo primijetiš, dijete sve vidi, da oni ne pričaju da je tu nešto bilo, ali svako jutro košulja svježe oprana, ispeglana je na stolici tati za posao. Bez riječi. Nema takvih ni žena više, ja to prva ne bi radila, da se razumijemo. Ali je jako važno da mi, evo brat i ja, a onda pretpostavljam i vi, nikad niste čuli neku svađu, vernjavu, tuču, ne daj Bože. Možda je toga i bilo, ali mi to ne. To je baš priča Nemanjina što je on pričao. To je osnovna stvar za dijete. Da smo se podizali, da je nama, na primjer, lijepo bilo, a možda je bilo kod njih nekako drugačije, da je bilo nekih nesuglasica. Ali su vas oni sačuvali. Tako je, ali nikad to nije bilo
pokazano, nikad to nije bilo na vidjelu. Ne, prisutni možda ili tako. Tako, znači to je sve. Ali ja smatram isto evo i sad iz ove perspektive da to nije pogrešno, da tako treba. Eto, sad bi možda rekao... Naravno da nije pogrešno jer stvara agresiju kod djece koja vide. Tako je. Sad se vraćamo na te neke moderne stvari i to možda bi neko rekao, pa što? Mislim, mi smo jedna familija, što to i dijete treba... Svi ćemo se svađati, razumiješ? I treba kao da dijete da zna da vidi zbog čega se svađa. Obzirom da je danas, recimo, česta pojava da ljudi idu kod psihijatara, kod psihologa, ne znam ja sve što, jer prosto svako ima neke probleme, neko se nosi kako treba. Naravno, to 100%. Ali mi nije bez veze priča kad se dođe kod tih učenih ljudi, prvo te pitaju da im počneš priču iz djetinjstva. Da vide odakle potiče taj problem. I većinu slučajeva zapravo potiče upravo iz djetinjstva i podizanja. Tako da ova priča i tekako ima utemeljenje i smisla što pričamo o tome. Tako je. Kad je dijete malo, kažu ne zna ono ništa sve. Zna. Možda u jednom momentu ne kapira, ali će u jednom doći. Prvo od sebe čovjek da krene isto pamti kao dijete šta se sve dešava. Neke riječi kad vidimo ili izraze ne moraju biti loši, mogu biti znaš, čovječe, mali ima 5 godina, političar čovjek, razumije, to je iz kuće. Tako je, pa iz kuće. To nije... Sad, ko je bio strožiji, majka ili otac? Majka. I sad ne pričaš ništa. Kako kome? Kako kome, ali majka. Dobro. Je bilo nekad batina? Mogu i se ja zakučio, podosta. A bilo je sve. Vidi ko pominje, mora da je najviše milijaša. To je srednji. Njega smo svi bili. Nema komentar nego svako. Molite reći to brojem da ne bude sad. Da ne bude. Iskreno, evo. Ja vidim imaš neke tikove. Slušaj, iskreno ja se ne sjećam. Malo sam hendikepiran. Pozdrav za majku. Iskreno, od tate nije bilo mnogo, ali najviše pamtim. Iskreno. Ja mislim, eto, ne znam je li 2 puta. Ali bilo je kvalitetno. Ali pamti bolje, no majkine ih 1000. Kod mene nije stvarno, istrošili su se na njih 3, ja sam 4. Čekaj, sestra je koja poredi? Ona je prva. Ispade sada na zdrave. Kod Sandre i mene, pošto smo Sandre i ja najbliže generaciji kako su i oni, kod nas je bilo 2 puta 2. 5 strelica mi te pogodilo. Znaš, U letu. to je bilo kod nas, tako da nije sad... Sad ne smiješ dići ruku. Ne. A ja sam zahvalan na tome, jer što pričate sad... Nema na čemu, sine, opet ako treba. Što pričaš? Što pričaš sad, jest tako, što djeca postaju, da kažem, blesava, jer nema autoriteta od roditelja. Nego ne smije da diraš djecu, ne smiješ ovo, ne smiješ ovo. Ja bi mogao iz mojega vremena da pričam. Tako je. Dok god je majka, ja to volim da kažem, iako možda nije ni zafaljenje, ali dok god je majka izviše mene, i da kažem učila sa mnom, ja to i dan danas znam. Sve posle sve, pošto sam se ja rano... Sve što je s tatom učio, sve je zaboravio. Pošto sam se ja rano opredijelio za muziku i već sam i početak srednje jer počeo da radim i tako dalje, pa me te neke druge stvari i nisu toliko interesovali. Hvala ti moj sin. Moj sin. Hvala. Ajmo dalje, može. Blok reklama imamo. Sad ćemo malo da sviramo. Šta je to što ste osim muzike naslijedili od Peđe, a što od majke? Ja od tate fudbal i košar. Od mene nije sigurno. Ja od majke je ljepoto, od tate je dobrotu. Svaka. Sad sam se nežio. Ja, bez Slavice. Evo ja bez Slavice. Ja sam završio, može neko drugi? Dobro. Od majke je sport, sigurno. Majke cijeli život isto voli sport, zna sport, razumije se u sport, tako da od nje je sport. A sva trojica smo u sport bili. S obzirom da smo sva trojica u sport bili, tako da od majke je definitivno. Evo i dan za nas smo i najviše ne se gurala u sport. A to je to što sam ja bio odsutan svo to vrijeme kad se podizali. Ja kad sam došao kući vidim sportisti što je rekao. A sestra? A sestra je posebna priča. To je svestran lik, to je duša naša. Pozdravi za nju ovim putem. Ona može sve. Pričamo stalno o pjevanju nje, jer ne znam smo to od tebi pominjali. To je nevjerojatno kako ona pjeva, kako je ona i kao mlađa isto. Talenat ima strašno. Talenat ima jedna lijepa priča, to će sigurno tata bolje objasniti kako tata radi tu dječju muziku i to i dan danas. I sad uvijek mora da se otpjeva ta demo verzija pjesme i to je sve Sandra pjevala.
dok se ne nađe pjevač ili dok se nađe dijete neko koje će to da otpjeva. Probno. Ona je uvijek imala, ja čini mi se i dan danas ona kad uđe da otpjeva, to je taj neki dječji glas, to je nevjerovatno. Ima 10 godina, jesi? Čak mislim da je ostala na jednu pjesmu. Čisto, tačno, uredno. To je nevjerovatno kako je muzikalna, kako je... Ali i ona je stvarno isto svestrana, i ona je što se tiče i sporta, i kulture, i ako ne 2 metra ima on. Ne zakucava. Jes, plava, duga kosa, plave Što me napraviš, što je ovo bez Slavice? Štuca će se Slavici jutro. A znaš kako je prvo dijete kad se podiže, mislim u nju smo... Sve u njega ulažu. U nju smo stvarno svi gledali. Tako da se ja dobro ispa kako sam mogu četvrti. Čekaj, reci mi ovo, znači, pošto se ona rodila prva i onda 3 sina, jeste li ovo ganjali još jednu čerku ili šta? Nismo ganjali ništa. Samo ti kažem, ima jedna dobra priča koju eto možda niko ne zna. Ja imam samo sestru i cijeli sam život volio da ima makar jednoga brata ili sestru. Mislim, to mi se nikad nije moglo ostvariti. Zato što je to bilo to vrijeme, majka i tad su radili kod vojske i bilo je 2 djece, 2-soban stan, nama dosta. To se tako računalo i gledalo. I stalno sam govorio, ja kad porastem imat ću makar 3 djece, 4 sigurno. Eto, tako da smo zbog toga ganjali, inače nismo, uopšte mi nije bilo bitno muško, žensko. Eto, čak sjećam se kad se Sandra rodila, toliko smo slavili da su komšije šutra ujutro čestitale srećan sin, tako da su mislili da je muško. A to meni nema veze. Ti si čero, tatin sin. Da, eto tako. Je li vam drago što je ona najstarija ili bi možda, mislim, bilo bi lijepo da ima još jedna koja bi bila najmlađa i koju biste definitivno razmazili sigurno pot. Dobili smo skoro sad jednu. Znam, ali to je već velika razlika nego da je baš sestra. Tako je što... Kakav je njen odnos bio prema vama trojici? Bra, ja bi, kako bi to... Bratski. Tako je. Sad sam to baš htio da rečem. Baš smo napravili jedan lijepi odnos. Eto, i sa njom smo isto stvarno pričali o svemu, kao i sa... Mi nikad nismo nešto krili između sebe. Sve smo što na to na drum. Baš sa... Tako, mislim, i Nemanja i Sandra su nekako bliži jer su i godišta ta tu... Tako da on će to bolje reći. Ja mogu da kažem samo iz jedne situacije, na primjer, ja kad god sam imao neki problem u životu, ja se prvo njoj obratim. Nisam ni braći, nisam ni roditelju, nisam ni drugovima, prijateljima, kume, nego prvo sestri. Ja te tad ne bi ne razumio da si mislio ovako. Nego prvo sestri. I čak to i dan danas praktikujem. Što god da mi se desi je lijepo ili loše ili kako god, i što mi je mnogo, mislim, to je ta neka veza sa sestrom i kod nas bratska i onaj. Ona je, naravno, povjerenje u sve, to je, naravno, ali čini mi se da i najviše volim, u stvari, tako ću reći, najviše volim da samo njoj kažem neku tajnu. Jer to znam da je to zaključano i to je... A ja tako imam odnosi sa mojom sestrom i upravo je tako doživljavam kao i ti. Recimo, ja i sestra smo, naravno, isto je razlika kod nas godinu dana, mi smo se isto podizali, mislim, ima tu nekih stvari koje mi nikad našim roditeljima rekli nismo, a evo koliko nam je godina, koliko smo bili i nestašni, da kažemo, podgorički bezobrazni u to vrijeme. Uvijek smo krili jedno drugome, jedno drugo, naravno, uvijek smo i zajedno dobijali batine, bilo i toga u to vrijeme, nećemo da priznamo ko je, nema veze, oboje isto dobijemo porciju, ako god da je, tako da isti odnos sam ja imao, imam i dan danas sa mojom sestrom kao i Nemanja. Kao i Nemanja i nigdje. Jeste li vas dvoje drugačije vaspitavali nju u odnosu na njih trojicu? Pa, ne znam. Ja mislim da jesmo, ali nekako se ispostavilo se da je zapravo ona isti kalup kao što su i oni. Vjerovatno zato što je stvarno u početku bilo, ja se sjećam Sandra, ne pamtim da je popila sok gotovi, znači to su morale se kupuju šargarepe da se cijedi. A znaš koliko treba šargarepa da se ocijedi oliko soka? Ja mislim 2 kg. Da, onaj stari. Tako da hoću, mislim, pričam u tom pravcu da nekako smo u nju gledali posebno. Međutim, kad su već prošle te godine, 2, 3, kad već treba, mislim, sad će tom treba od prvoga dana, već je nekako ona ušla u taj kalup, to onda je došao Nemanja, pa je to već išlo zajedno, pa onda Nikola, tako da sve greoti da je cijela da bude drugačije nije moglo. Tebe sabora. Pa sad sam htio da reći. Kad si došao? Nada je ulica podigla. Preskoči tebe, ti oveli došao Nikola, Nemanja. Stiga si, ja? Njega smo svi podizali, da. I komšije, i mi, i familija, van svako. Sad ono što me zanima... Ja sam se sam podizao. Ti kao otac, pošto je ta veza između oca i ćerke vrlo posebna, a i vi kao braća, kad je Sandra počela da izlazi, da ima momke,
Reću ja pričat. Dobro. I tog budućeg izabranika, kad je dovela kući da predstavi, možda i nekoga prije, sad ne znam, nebitno je. Kakve su vaše reakcije i koliko ste u tim trenucima, pa kako bih rekla, naoštreni. a ne naoštreni, evo pokušavam da nađem... Polako, aj nađi, da znamo... Kako bih rekla da nije... Da smo... Tako da, aj preskočit ću. Koliko razmišljate o tome da je to njena sreća, a da ga vi gledate na potpuno drugačiji način, da ga skenirate, gledate iz nekog druge perspektive? Vidi, Majo, ja... Koliko ste pristrasni, ona je najbolja, ko zna kakav je. Jasno, vidi, Majo, ja u životu... Para, jesmo. Ja u životu, nevezano samo za sestru, ja sam malo... Pijte vode, slobodno. Hoćemo, hvala ti. Ja malo imam tu dozu distance sa ljudima, dok se, kako kažu, da ne desi. Dok malo ne... I dok ih ne upoznaš. Dok ne upoznam, dok ne prođemo malo sve što treba. E onda, tako isto i sa sestrom. Tako isto i kad je sestra u pitanju. Naravno, uvijek je njen izbor bio njen izbor. Niko, ja barem, a to mogu da dam ruku i za braću, nikad nije imala od nas, na primjer, što će ti ovo, nikad. Ali uvijek bilo ono malo, da se ne lažemo, malo skeniranje. Provjera. Uvijek je bilo. Malo više. Ali uvijek sam se vodio tim i dan danas se vodim tim, mene samo, a znam, to stvarno potpisujem, znam da bi mi ona rekla, da bi mi, i ne mora ni da mi kaže ja toliko je dobro, smo vezani da bi ja to vidio, uvijek mi je bilo bitno samo da je ona srećna i da je ona zadovoljna. Ja i mene bi tu sve stalo. Ako bih ja, sad pričam hipotetički ili možda ne pričam, možda je da se neko da me neko ne shvati pogrešno. Iako bih ja možda znao neke... Sad si hvalio Zeta, nemoj sad... Ne pričam nego generalno. Iako bih ja možda znao neke stvari ili nešto koje nisu, ne kažem, strašne, ali na primjer da se mene lično ne bi sviđale, ja opet tu sam za svoju sestru vjetar u leđa do kraja, tako da... A to se od brata i očekuje, naravno. To je neko moje gledanje. Kao mlađi. Jeste isto, moramo da poštujemo njen izbor, to je njen izbor, naravno, ne možemo da se mišamo u nijučiji život. Dobro, ali isto nešto ako ti nije u redu, naravno da bi rekao. Sad sam to htio da kažem, isto ako, što kaže tata, nije nešto u redu, da odreagujemo normalno, naravno. Se pobijemo, brate, kao ljudi. Završimo, brate, to koliko nas je, brate. Ja bi se za brata pobila, a ne... Šalim se. Braće. Nema što da da, ovako je meni vazda, on počne i onda meni ništa ne ostane. Ništa nema da dam, stvarno sve se slažem sa njima, tako da... Ali možda bi sad, recimo, tvoj savjet, ona kao najmlađega možda i najviše čula, znaš, ti si i druge generacije i možda bolje vidiš neke stvari. Bi li joj rekao da ti se ne dopadne? A bi, ja stvarno za to nemam dlake na jezik, to sigurno. Ne samo njoj, nego i njemu. On je poznat u našoj familiji da nema dlake na jezik, on kaže pa i to je to. Ali to je iskreno, to je... Ali to je sve, ali to je ono sve... Super mjesto. To je sve iz dobra namjere, naravno, nije daleko bilo da iz neke druge, ali stvarno nemam problem sa tim da prevalim preko usta, da kažem nešto, ovo što on kaže, ova mlađa generacija, ovo što kaže, to mi se, na primjer, sviđa ako njih. Oni su drugačiji nego, na primjer, moja generacija, pa čak možda i tatina generacija, što je normalno. Oni su za te stvari mnogo iskreni. Oni ti kažu... Neće da trpe ništa. Ne, oni ti kažu, ja opet nekako gledam nešto da uvijem. Hoćeš to da uviješ, da upakuješ kad neko ne kaže. Da ne pričamo o tatinoj generaciji, ali oni ne, brate, ne sviđa mi se. A ne, nego... Sviđa li ti se ova moja djevojka, ne, brate? To je to, nema. A kakvi ste zbilja, ajde, kad smo kod cura? Dobro. Kakva je tu situacija? Pazino, dobro, aj popijte vode pa da otpjevamo nešto. Imamo li igrice neke? Biće igrice. Evo, ja mogu da kažem da je mojoj djevojci danas rođena, tako... Tamo je rođena, sad je rođena 100 godina. Eto, dobro. Ivanica. Nema. Dobro, prošlo je. Tako je. Dobro, nije to odgovor na pitanje. Dobro. Sljedeći. Kakvi ste kad dođe sad oni kaže ovo mi je cura i ti rečeš dobro, nije loše, mogla je biti bolja. Prvo se čuti jedno sat vremena, znaš i nos snima i gledaj jako se smijemo. Prvo se gledamo jedno između drugog. Pa još nismo došli dotle jer su stvarno sve tri, da kažem,
super, na kucajem. Ali dobro, nije bilo tako na početku, niste znali kakva je koja, jel? Živa istina, ali ja opet mislim da tu treba mi da se držimo. Ti imaš pravo, sine, najviše da pričaš o ovoj temi. Tako? Tako je. Da mi trebamo tu da se držimo i da se mi držimo da su stvari, kako će ovo da zvuči, u našim rukama. Sve su koje će u našim rukama. Mislim, ne znam, ne bih ja puno tu pričao za to što ti kažeš možda da nisu ove kamere i to, pa bih rekao kako mislim, ali smatram da niko i nijedna sila ne smije da utiče na naše bratstvo i na našu slogu i na... A i toga ima, znate, dobro da znaju ne samo snahe, nego i zetovi da posvađaju porodicu, ali to je do porodice. Ima te snahe i toga zeta koji može da... I naravno... Ako je zdravo odnos i zdrava priča. I tako je da dodam da su sve super, da su sve lutke i da se stvarno lijepo družimo i lijepo funkcionišemo i čak smo... Pjevaju li? Pjevaju, vole da zapjevaju, mislim vole da zapjevaju. Nije da umiju, ali vole. Čak smo neđe pominjali što je lijepo reći, nama ne treba niko. Evo nas ima, vidi koliko nas. I da se organizujemo, i da se družimo, i da zapjevamo. Naš četvoro iz kuće, eto, zet i naše djevojke. Nama dosta. 20. Tako je. Tata, kako je bilo kad je ćerka odlazila iz kuće? Mislim, bilo je lijepo. Bilo je lijepo. Ali čudno. Jeste. Pa sad sam baš to ti da kažem. Prvi put mi se u životu desila nekakav čudan osjećaj. Da sam bio i srećan i tužan. Nedla u grlu. Da. Pošto sam ja inače čovjek koji u svakom momentu zna da odreaguje, znam da se pripremim za situaciju i znam da završim situaciju, naravno. To je bio prvi moment kad bukvalno mi se to smjenjivalo. Drago mi je za to što prvo znam tu cijelu familiju, da je jedna izvanredna familija, da će paziti i da će biti bukvalno možda čak i ljepše nego kod nas. Međutim, kad je došao taj moment, nekako, stalno se vraćam na taj početak, to je prvo dijete, ne kažem ja, sva su djeca ista, svaki prst, što kažu stari, na ruku boli isto, ali nešto, ona nam je bila ta neka mezimica, pogotovo što je žensko, među toliko muškaraca. Čovjek nikad nije spreman na to, da? Pa naravno. Kad je došao taj moment, mislim, jeste, bilo mi je lijepo, bilo mi je i tužno, ali eto, u Podgoricu je blizu, pa eto, često pođemo i stalno se čujemo i gledamo, tako da... Nama nije bilo lako, a ne njemu. Da, kako je to interesantno, eto, i dalje mada nije Crnogorci, nego Balkanci, hoće sina i sin je jedino mjerilo familije, ali kad se sin oženi, zdravo bio. Tu je. Kad ćerka ide iz kuće, to je jedna posebna emocija. Pa stvarno jeste, zato što ide u novu familiju. Kad su muškarci u pitanju, uvijek žensko dolazi u našu familiju. Znači, naša familija je samo bogatija za... Ovo sad neki zetovi idu... Tačno. To je moderno. Tako da je upravo je to razlog, jer bukvalno dijete ide iz kuće. Ne kažem ja, nije ona pošla niđe, naravno, to se razumijemo, jeste, ali eto, prosto taj neki osjećaj, on je uvijek tu i dalje za nas kad god onaj dođe i pođemo i čujemo se, tako da, ništa se tu nije promijenilo, ali eto, taj neki osjećaj bio u tom momentu taj, još pogotovo ima jedna zanimljiva priča, ta ekipa koja je snimala svadbu, kad se Sandra udavala, Sandra je imala želju da je preuzme prvo najmlađi brat, pa srednji brat, pa najstariji brat, pa ja i da je tako da... Gledala sam posle one emisije. Jeste, i taj video je nekako postao, ajde da kažem, viralan, to su počele da preuzima svako i svašta i nas su počeli sad da prepoznaju po tome videu. Znači, ništa više da smo muzičari to, jao, vi ste oni, što ste sestru, ćerku i to, tako da, eto. Evo, uđeš u poštu preko reda, tako muzičar, naš, već znaju. Ništa, kakvi muzičar. A kakav je sad džed, kakvi su ujaci sad? Ja sam kao džed odličan. Najbolji na svijetu. Je li više vremena sad za unuče ili za djecu? Pa više, definitivno, s tim što je ona još uvijek mala, ja sve pitam Sandru, molim te, rećeš mi kad ona može da se odvoji od majke, kad može da se odvoji od majke da ja uzmem danima da budem s njom i da bude sa mnom, a oni su kao ujaci, evo ja ću da kažem moje gledanje njih, a oni neka kažu svoje,
i tekako se i dalje drže zajedno. Ja mislim da nema dana da ne prođe da nije neko ne kod Sandre, nego kod Sare, da ne pođe, da je vidi, da se... Ako će ona razmažena da bude? Neka će Ja mislim da je već razmaženo i eto neke. Tako da mi je milo i to kad vidim. Sjedne, neko odmah traži da se šeta. Ona treba. Da. Ona treba. Hoćemo li malo da zapjevamo? Hoćemo. Ajde, usta se osušiš, kažu. Pogutljaj vode. Ajde, Dobro, došli, zdravlje. Bolje vas našli. hvala. Hoćemo. Ajmo, aj veseli se kući. Ne znam, ajde. Evo ti. Pa valjda ste se spremili, ajde. Nismo ovako ljudi od momenta. Ajde onda nešto. Ćemo li južnjaki? Ajde. A, volimo li južnjaki? Može. Balkoni, balkoni po suncu pozivaju. Na njima se ptice i cvijeće umivaju. Pod prozorom tvojim se šetam i zovem te. Ja sam tvoj momak sa juga. Vasino, podići malo. I ne znam šta je to tuga. Evo me s dalekih pruga. Evo me svijete moj. Ti i ja smo južnjaci. Po srcu pravi zemljaci. Po zvijezdama i pjesmama. Ljubav jača od vina, prati nas ko sudbina, ko najljepša čarolija. Si ženski glas čuo? Treba. Bravo. Čudo ne pitaš, svi nas to pitaju, znaš, treba li ženski glas? Dobro, to ja ću samo kao special guest star. Kako je ljudi teško kad se malo popraviš, pa ne možda se namjestiš. Pa kad se popraviš malo. Elegantno Eno kako je lijepo, brate. Ovo je pravo, ono, To je pravi izraz. tikotičko. Da se veli, malo si se veli popravi. Nešto si se Znaš popravi. da izraz za kad neko svrša? Ne. Ako si prošmaga. Jesi prošmaga ili sve ono, kako si propa, brate. Znači, neko ti ne bi pofalio kad smršaš. To što ovdje mogu da ti etiketu napišu, to Ja sam se popravio, nisam prošmrga. Nisi prošmaga, Bogu hvala, bolje da se popraviš, bolje. Sport, znači, pored muzike, šta je to još što vam ispunjava vrijeme, ako ga imate slobodnog? Pa to... Dobro. Dobro što znam, mislim To malo što ugrabimo stvarno da smo slobodni, volimo da se bavimo tom aktivnošću. Stvarno nije to samo jedan sport, nego više igramo stvarno i tenis, i fudbal, i košarku i nekako u našem poslu... Lošarku, što bi Lošarku. Nekako u našem poslu treba nam ta aktivnost jer konstantno je sjedi, svira, lezi i onda stalno fali nam te aktivnosti i onda stvarno gledamo to slobodnog vremena što imamo nekako da usmjerimo na neku sportsku aktivnost, pa šta god to bilo. Možda ne mora da je sportska aktivnost, nego može i šetanje, valja, baš i treba nam. Isto, Majo, znaš ono lijepo vrijeme pa staješ na pak Deutsch. Ima li što ljepše? Pa dobro, to ide, šetnje, fino. I to satima, ono, ali to je neki izluvni ventil, što da ne? Ja mislim da Deutsch niđe niko ne zna šta je osim. Niko ko je izmislio. A mi da Deutsche nemamo, ne bi se izlazili u grad, preko dana. Volim ja taj Deutsch, isto što ga nema. Koji filmovi kad već pominješ? Šta gledaš? Pa, uglavnom kriminalistički neki drama, dokumentarni isto. Ne volim stvarno fantastiku i to, nešto to mi ne ide u prilog, ali ovako ne. A ja sam suprotnost, ja baš volim naučnu fantastiku i to, stvarno. Volim te Marvelove. Znači ne gledate zajedno filmove? Ne. To ne radite zajedno. Čekam prvo onda završi neki njegov, pa onda ja fino upalim. I Nemanj isto voli naučnu fantastiku. Dobro, volim, ali ja isto volim neke istorijske filmove i to. Ja sam više za tu neku bitka ovamo. Da. Trojanski konj, Trojanski. Walter brani san. Pa dobro, kad pogledam, mi smo svi baš filmofili. Mi volimo. Jesmo. Ja se sjećam, meni je otac radio u Dom JNA tadašnji i mi smo kao djeca vojnih lica imali besplatno bioskop vikendom, subotom i nedeljom. Ja nisam išao u bioskop da bi iskoristio tu povoljnost, nego sam išao zato što sam stvarno volio filmove.
iz toga vremena ja sam recimo znao jedan film da gledam po 5-6 puta, meni uopšte ne smeta. Kad je neki dobar film i dan danas recimo ima nekih filmova starih koje volim da pogledam i dan danas. Nekako su mi to obilježili to neko vrijeme i kad je nešto dobro, dobro je. I ja zapravo, ja volim isto filmove tako da, eto to vam je od mene. Njeno, stvarno svaki put kad upalim film da gledam, prvo pitam njega, reci mi ukratko što se dešava u ovom filmu, jer ja znam sigurno da je on gledao tako. To ti je to. I onda da vidim hoće li da me zainteresuje. Sve ti ima, sve ti kaže. Sad je bio skoro negdje na nekoj televiziji. Gleda sam ga odmah ti. To ti pričam. Najbolje da nisi. Samo da se posjetim. Ima ona, to je i tata negdje pisao onim njegovim knjigama, davno to još u Kinokultura prije 100 godina. I kreće špica Metro Goldwyn Mayer, onaj lav, jeli ga, a gleda se ovo. Kad smo kod toga ima jedna strašna priča, pošto moja majka, ona nikad nije filmove gledala. I baš ne voli filmove, niti se razumije nešto u filmove. I međutim, neki film iskočio i njoj je to ostalo, ona je gledala film. I sad ona će da se pofali meni. Sine, gledala sam jedan strašni film. I ako, majko, kako se zove? Ona čini mi se da je Orion. Početak. Jes, tačno. I onda malo kroz priču i onda se onda sjetila. Sjetila sam se kako veli Pazač. Kakav rekao majko Pazač, a to je Kevin Costner što je film rekao majko, totalno si sve izbrkala i više ne gleda filmove. Ne i dalje, neko ne može gledati. Ne, ali te titogradske priče iz kina kulture, ja mislim da to je ne za jednu knjigu, nego za 14 knjiga. Pa tu bi se mogao film snimiti, definitivno. Isto se sjećam, to isto tata pričao kad je bio Tarzan. I krenuo je lijanama da leti sa drveta na drvo i nestala je struje. I nije bilo struje, ne znam, tipa 3-4 minuta, 5. I naravno struja se vratila, kreće film se iz te pozicije. A veli jedan, kako ne, 3 minuta visi, veli kako ne, 3. To je ta priča, jes, tačno. To je taj zdravi humor. To je ta stvar koju stvarno Ako ćeš Travici, sve bio poznat po tome. Eto, između ostalog. Pa i što se ja nisam udala. Pa dobro, jasno je. Ne, mislim, meni su jasne mnoge stvari, nego eto, da ne pričam o tome. Nagrdio me po tom pitanju, ali dobro, nema veze. Šta je sa muzikom? Dakle, šta neki od vas možda sluša da ovaj drugi kaže, vala, kako možeš ovo slušati? Ima li toga? Pa, stvarno mislim da nema. Slušajte, to je slično, je li? Slično. A šta je nešto ekstremno od ovoga čime se bavite? Neka vrsta muzike, je li ima? Što znam. Tipa rock, heavy rock ili nešto metal? Dobro, tu je možda ni Joe najviše voli najraznovrsniji, onaj što se tiče toga izbora muzike, tako da možda on ima da neka odstupanje od nas. Da kažem, ali samim tim je i bogatiji muzički od nas sigurno za to što to... A šta slušate inače? Baš svašta. Ja sam ti klasika. Zabavno, narodno, to ti je to. Ja jedan dan rap, jedan dan narodno, jedan dan zabavno, jedan dan... I kada filmuješ to? Znači, stvarno mogu sve da slušam. I onda volim da čujem od svake branše to pomalo, od svakog žanra, tako. Aj, sluša Riki Martina. Jesam prije kad sam mali bi. Bog, kako izgleda čovjek. Stvarno, da, super. Ti se sjećaš kad je počeo karijeru, bio je presladak kad je bio ta ženska neka ljepota. Tad se ta ženska ljepota nije tumačila kao danas. Pa dobro, ali bio je presladak, sad je zgodan. Jes. I ona energija i ono čudo stvarno. Isto kao moj tata. Pa vidi da on pleše svaki dan. Neće da me pušte, ja bi plesana, neće da me pušte. Sve govori imaš 2 lijeve. 2 lijeve noge imaš. Nije valjda. Peđa, da li je bilo nekih trenutaka kad si poželio da oni ne budu muzičari nego nešto drugo? Jeste, upravo to je... I kad su ulazili u tu priču jer si rekao sebi, ajde jedan, ajde dvojica, ali kud sva trojica? Da. Pa jeste, to mi je, i danas mi to, ne mogu da kažem smeta, ali bih volio da imaju još neki posao dodatno uz muziku. Za ne daj Bože. Zapravo, da i muzika bude jedan lijepi hobi. Zato što ništa nema ljepše nego kad se baviš sa muzikom iz hobije, nekako si relaksiran u svemu.
hoće li biti posla, neće li biti posla, ako ćeš da stvaraš muziku, stvaraš relaksirano, ne mora se svidi nikome, neka je tebi lijepo. Totalno su drugačiji vidici muzike. A kad je bila ta, eto, famozna korona, mi smo stvarno počeli da sviramo čisto iz dosade. Jer nam je bilo, mislim, tu smo bili gdje smo bili i kako smo, eto, malo po malo, međutim vidim ja da je đavo ponio šalu. Da oni su, i muzika je čudna, isto kao bilo koja umjetnost. Jednom kad ti uđe u krv, teško se čovjek može osloboditi toga. A pazi, Izvini što te prekidam. Izvini što te prekidam. Ne, nego upravo čak sam na početku htio da ga prekinem. Ja ću staviti dolje da ide, stavi režija, izvini što te prekidam. Nije tačno. A paradoks najveći je to što, na primjer, ja, smatram i oni jer smo pričali o tome, ja sebe nigdje drugo ne vidim bez muzici. Samo muzika. To je umjetnost, to je muzika, definitivno. To je krv. Jes, tačno. Znaš, kad kažu, jako znam što bi drugo radio životem. Ja ne umijem ništa drugo da radim. Mislim, ne umijem, vjerovatno, ali... Uzmeš da kuvaš, pa pjevaš dok kuvaš. Znaš kako hrana drugačija? Ja smo južnjaci. Ljus. Bez pretjerivanja. Pa isto se slažem, naravno, muzika. Ti si cijeli dan slažem. Dobro, Nikola. Nekako od svih djeluješ... Diplomat. Pa bukvalno, kao neki... A to mi svako kaže. Da, onako malo djeluje. Meni kažu da sam najstariji. Nekako nešto, ne znam. To mi svako kaže, kao neki političari to. Dobro, sine, otvori se ovdje slobodno, ovdje smo svi domaći. Meni kažu da sam najstariji. Jer si stvarno dakle da on gleda u nas kakva je ova familija. Meni možda kažu da sam najstariji, onda ja kažem, Boga mi me život nije mazio odmah da vidiš. Ali stvarno, muzika je čudesna, ona nas je nekako u toj koroni famoznoj spojila. Dobri, ti možda se pofališ, ti si počeo da radiš, on je počeo da radi. Dobro, ja ne se falim, ali... Pa dobro, to nije to hvaljenje, to je činjenica, to je nešto. I dalje u muzici, naravno, i vezano je za muziku, ne mora se fališ što radiš i to, ali eto čisto da si... Ali sam počeo da radim nešto mimo muzike, tako da mi muzika... Kasniš li sad na probit? Ne, kasnije na posao. Ali to sam isto htio da kažem... Dešava li se izvini iz svirke, recimo noćne, da ideš na posao? Dešava, ali to je... Tako si odlučio. Tako sam odlučio i to je nešto moje, to moram da kažem. Ako treba da trpi posao ili zadovoljstvo, treba mijenjati posao. Je li tako? Tako je, to sam. Momci, ajde, sad ću da zamolim režiju da nam pusti jedan spot. Dobro. Vaš, pjesma se zove Dođi, jeli? Nemamo još ovaj novi, pričat ćemo o tome. Onda će vas zamijeniti jedna druga porodica. Ovo je definitivna emisija u kojoj se priča o porodici, a onda ćemo mi za sam kraj da igramo onu igricu. Pa stvarno si doveo djecu da se igraju, ili tako? To je to. Djecu da se malo izigraju i da idemo kući. Reći se svako za sebe ili parove da se... Hvala ti moj taj. Lagano, sve ćemo dogovoriti. Ti imaš sine sam sa sobom igrati. A što zna za pogodinu. Ti znaš kako to ide. Bitno je samo da ih ne prekidaš. Dobro. Može spot režija, hvala. Ajde da probamo ovu novu stvar. Ne žuri se, draga moja, noć nek potraje, ostani još malo tu i reci šta ti je, što si tužna, dođi sada, budi kraj mene, jer već jutra bit će kasno za oboje. Dođi radost da ti vrati i grijeh je otplati. Ja ne želim ljubav veću, od tebe odustati neću. Dođi radost da ti vrati i grijeh je otplati. Ja ne želim ljubav veću, od tebe odustati neću.
te, opet volim da ti sebe dam. Želim samo tvoju ljubav, da me voliš, znam. Šta osjećaš, priznaj sada, pogledaj me ti. U očima sve ti čitam, ne odlazi. Dođi radost da ti vrati i grijeh je otplati. Ja ne želim ljubav veću, od tebe odustati neću. Dođi radost da ti vrati i grijeh je otplati. Ja ne želim ljubav veću, od tebe odustati neću. Ja ne želim ljubav veću, od tebe odustati neću.